Yes, banyarwanda banyarwandakazi nongeye kubasuza nshuti bakunzi bacu mudema kudukurikira uko bukeye nuko bwije aho uragiye atandukanye. Nizere ko umeze neza cyane, mbifuriza n'igitondo cyiza cyo kuri uyu wa gatanu tariki 30. Nizere ko mumeze neza cyane, ibintu ari amahoro, ibintu bikomeje kuba byagenda fresh cyane. Turagarutse za ndani rero zirimo kugenda zivuga muri APR transfer zamaje kuba zabadani, transfer zamaje kuba zarangira aho ibiganiro byarangiye. Icyo basigaye ari kuza bagatereka amakono ku masezerano, abandi bakagera i Nyarugenge bakajeninga timu kugira ngo bakomeze kwitegura imikino ikurikira ndetse na sezo itaha n'amarushanwa ya CAF Champions League bagiye kuba bakerekezamo muri uyu mwaka. Nje nk'ibisanzwe nje mujye kubana muri za ndani nikapasi kugenda bagezaho amakuru y'imikino bagezweho by'umwereko mu ikipe ya APR za transfer ziba ziriko kugenda zivugwa hariya muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Abakunzi ba APR mwigere hino mumanuke muri comment mwandike munyereke ko muhari, nze kubabwiriza ndani zamaje kurangira. Uyu musore w'umunyagana ibintu byaba byamaje kuba byarangira, dore ko transfer yo yamaje kuba dani. So yo gusa kandi muri kugenda mubona benshi abarimo kugenda bagurwa n'ibitangazamakuru hano iwacu Rwanda ndetse no muri Afrika. Ni inkuru ibitangazamakuru bikomeje kugenda abiragarukaho umunsi ku munsi. N'umukinyi ukomeye cyane, umukinyi w'umuhanga w'imyaka 27, urumva ko ari umukinyi ukiri muto ni rutayizamu ukomeye cyane w'umunyagana ugiye kuza kuba yafasha iyi ekipe ya APR muri iyi mikino irimo kugenda yinjiramo. Mbibutsa ko ekipe ya APR ifite intego zo kwiyubaka bikomeye cyane, zo kwiyubaka ku rwego ruri hejuru rwo kuba APR yakongera ikagira igitinyiro hano ku mugabane wa Afurika, ikazajya igera mu mikino nyafurika ikomeye cyane, by'umwihariko irimo kugenda iharanira amatsinda umunsi ku munsi. Mbibutse ko ikintu cy'amatsinda ntago ari ikintu cyo kuvuga ngo aka kanya turajya gukina nka APR duhite tugera mu matsinda. Ni ikintu cyo kubanza bategura bagakora projet nene ifatika ku buryo ikintu cy'amatsinda bazakigeramo ari ibintu bakoreye, ari projet bubatse ndende, atari ibintu byo kuvuga ngo bagize gutya baragiye bafite intego zo kugera mu matsinda, batarubaka ekipe ikomeye, ekipe itsinda, ekipe itwara ibikombe, itsinda ikomveka. Iyo niyo ekipe Afande Dore usangamo arimo kugenda yubaka, bari gushaka scouting ikomeye cyane, team ikomeye cyane. Zandani zirimo kugenda zigaruka ziravuga ko rero muri iki cyumweru tugiye gutangira umutoza nawe na staff technique baraba bamaje kuhagera kugira ngo batangire gutoza ikipe, atangire kugenda ayimenyereza imikino igiye itandukanye. APR ifite gahunda yo gukora pre-season mu gihugu cya Tanzania, gukinana n'amakipe muri Tanzania akomeye cyane kugira ngo akomeze kugenda aritegura imikino igiye itandukanye, by'umwihariko nka CAF Champions League ndetse n'ama pre-season agiye kugenda akora. Dore ko ikipe ya APR ubu ngubu abakinyi babahaye akaruko k'ibyumweru bigera kuri 2 byose, harimo abahamagawe muri national z'ibihugu zabo. Nyuma y'ibyumweru 2 zitabagaruka kujoininga team cyangwa se zataba reporting hariya Ishorongi kugira ngo bongere bagaruke mu myitozo, batangire kwitegura imikino igiye itandukanye. Abakinyi rero APR igomba kongera amasezerano byanga byakunda, harimo Ismail Pichongo agomba gutereka umukono ku masezerano, ariko abantu bitara ba confirm umukinyi nka Tadio Rwanga ba Victor Bwamacukwemeka sinzi ngo barabongera amasezerano, ndetse n'aba Richmond Rampant. Abo ngabo birayikere ko bashoboka kuba basohoka mu ikipe ya APR kugira ngo ikomeze kwinjizamo abandi bakinyi basha, abandi bakinyi bafite profile, abafite amaprofile manini. Dore ko ubu ngubu Rwanda Premier League yamaje gupropose ko abanyamahanga ishobora kuba yabongera bakaba bagera ku 8. Ni ikintu rero abantu bari kugenda bishimira umunsi ku munsi, ni ikintu abantu bari kugenda bagarukaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ko by'umwihariko ikipe ya APR ifite projet ndende, ikipe ya APR ishaka kwiyubaka kuri urwo rwego, baramutse bazamuye abanyamahanga ko cyaba ari ikintu cyiza cyane. Yes, uyu mukinyi rero ni umukinyi w'imyaka 27
ukina nka rutayizamu, ni umukinnyi wakinye imikino 27, mu mikino 27 yafitemo ibitego bigera kuri 16 na assist zigera kuri 5. Ni umukinnyi witwaye neza, ni umukinnyi ukomeye cyane mu gihugu cya Ghana, dore ko andi ma equipe ari kugenda amushaka nka za Simba Sport Club nazo zatejejo kugira ngo zibe zakegukana uyu mukinnyi, ndetse na Uganda nayo Vipers nayo irifuza uyu mukinnyi ku rwego ruri hejuru cyane. Urumva ko n'umukinnyi barimo kugenda barwanira amakipe akomeye hano ku mugabane wa Afurika arimo kugenda amwifuza, ariko amakuru twaje kumenya cyangwa se amakuru yaje kuba avariye muri APR biravuga ko uyu mukinnyi bamaje kuba abakumvikana, igisigaye ari ukuza i Nyarugenge bagatereka umukono ku masezerano akaba yakinira ekipe ya APR, dore ko ngubu n'igihe bazamusinyisha nacyo bamaje kuba babiganira, dore ko azasinya imyaka igera kuri 3. N'umukinnyi ukiri umuto, umukinnyi w'umuhanga cyane ukina nka rutayizamu, yaba ari diro ikomeye cyane ikipe ya APR yabikoze yo kuzana abakinnyi bakiri batoya ndetse b'amazina manini bagiye bakira mu ikipe akomeye afite profile ndende. Guys, APR ni isura nca uyu mwaka murayibona mu bakinnyi bakomeye bafite karite ziri hejuru ya Djibril Shewatar. Ibaze APR FC izanye abandi bakinnyi bagera kuri 5-7 bafite karite nk'iza Djibril Shewatar. Ibaze ko hari ikipe yo mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika yazongera kuba ishobora kwipima kuri APR. Nguko rero nizandani zarigezwe kuri aya masaha, ni inkuru ikomeje kuba yagarukwa n'ibitangaza makuru bigiye bitandukanye, n'ifoto ikomeje kuba yacicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye z'uyu mukinnyi, uyu musore w'umunyagana. Areka mbashimire rero mwe tubanye muri breaking news rigezweho muri aya masaha by'umwihariko mu ikipe ya APR. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira byiza aho muri agiye atandukanye, ndabakunda cyane. Reka tuzasubira mu makuru yacu azabataha. Imana ibarinde. Ciao ciao.